nawe muntu uko ukora ku isimu uri hehe ngwino nguhe inkoko kamwe wabaye akayongwe kamubirwa ngo hari umuhungu mpamagaye ngo je kujya inkoko iyo nkoko uzoyiruka pakugira utose ngo ngifiri wagusibira ukubaza bazagusambanya gukorera ku gifiri iviri kugura utuvuta tw'igihumbi ukagura n'uturayi twe 500 ugahita udukata nimba ufite ikibazo cy'ifiriti uzoza umpamagara nzi gukatira ariko bareke kukujana kamasuka kimbebe imyabo yafashe mu menyo manumvise ngesho manare magahindaka mana we ichomwe ngingira mana we manumvise ngesho manare magahindaka mana we ichomwe ngingira nuko ene wachubakizwa mana turashima ineza yawe mana we Katonda we turashima ineza yawe mana maota sifike gezola inatanga turashima ineza yawe mana ezalari meridi nao tangola garza turashima ineza yawe mana we mota ngandola karza vi uhabwe icubahiro data tangoza mera garza vi turashima ineza yawe mana uciye bugufi imbere yawe mana tima total ariva tacho turico Bibiri zivuga ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari uzuduha imbaraga. Turi hano muri aya materaniro. Ejo turi hano, ejo bundi turi hano. Niwe uzovugana n'ubwoko bwawe. Jewe ntacyo mfite ntacyo. Ni wewe uzuvuga abana. Siwita tota sevagera ubwoko bwawe. Ni wewe notre de contre sinjewe tiyagira untekereza tiyagira ushima bagushime mana uri Imana imwe rukumbi itazigereranywa uri rubasha wa mana we ufite imbaraga n'ububasha urahindura urategeka wa mana we uri umutegetsi uri umwami w'abami uri igisubizo ahabuze ibisubizo uri indwari ku rugamba wa mana we tuzi utsindwa uzuyitangira yoroheje ukayitsinda abantu bagatangara ndagushimiye mwimanye igitare cy'amahanga buhungiro budashira mucunguzi nkunda kandi nubaha wankuye ifizi n'ikindi wa Musa nabonye neza yawe wa mana ishimwe n'icobero n'ibyaha none nibe bidashira ni mu izina ryawe Yesu haleluya Yesu ndashimira abantu bose bateranye uyu munsi Imana yo mu ijuru bahumugisha kandi muri intwari zikomeye cyane kuwa mbere haragoye hazahashoboka mu mirimo itanga umusaruro mu buryo bugaragara akazi kuko togasibaga bo kwirukana cyangwa nimba wikoresha wabura ibyo wakagombye kubona uyu munsi ariko kugira ngo impamagazi y'ibindi bikorwa bijanye na mwuka yeme murakomeye ndabashimiye cyane kuko iyi ntambwe mwateye izinanira benshi ni wacu dukorera iyo tuyafite benaye kuwa mbere hazasenga imbarwa nkeya cyane mwumve ngo imbarwa n'abaririmbye ni imbagwa rero ndabashimiye ndashimira abashumba Imana yo mu ijuru bahumugisha Bibiri zivuga ngo umuhate wanyu si ubusa ku mwami turabashimiye ko mwaduhaye umwanya cyumweru cyose kugira ngo duhagarare imbere y'intama zanyu uyu mwanya nari babwiye ko ari umwanya wanyu urababereye mwarawusigiwe munawukoze tunyurwa tukumva turi satisfied tukumva turanyuzwe rero murakoze cyane kuba mwatugira ikizere hanyuma ndaganira ijambo ry'Imana noneho pasteur Ndamayize yadushize muri dimension hejuru cyane turi muri level iriya twageze iriya jewe ku giti canje kubera kuko jewe ndagoye narimo ngira ngo iyo asoza gutya tugashiraho umupfundikizo tugapfundikira hanyuma ntibzashobotse ariko mu byukuri yari yatuzamuye mu buryo budasanzwe Imana y'umujuru guhumugisha Imana y'umujuru guhumugisha cyane reka dusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 26 mwarimu umurongo wa 20
Mfite ijambo rivunye mwa bantu b'Imana mwe. Riraremereye ariko munihanganire. Nanje sinjewe. Ni Imana. 26 umurongo wa 20. Ahubwo mbanza abi Damasiko, mbanza kubwira abi Damasiko, maze mbwira abi Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Yudaya n'abanyamahanga. Je Yerusalemu ni gihugu cyose cy'Yudaya ndetse ngira no mu banyamahanga. Mbabwiriza kwihangana no guhindukirira Imana. Mbabwiriza kwihana aho hantu ari guca umurongo. Mbabwiriza kugira gute? Kwihana no guhindukirira Imana bakora imirimo ikwiriye abihannye. No guhindukirira Imana ugahita uhindukira gutya no gukora imirimo y'abantu bagize gute? Bihannye. Amen. Harakaririmbo kandi kavuga ngo manumvise ngesho ryanjye manareba agahinda kanje icyo nkwingingira nuko bene wacu bakiza. Manumvise ngesho ryanjye manareba agahinda kanje icyo nkwingingira nuko bene wacu bakiza. Manumvise ngesho ryanjye manareba agahinda kanje mana we icyo nkwingingira mana we manumvise ngesho ryanjye manareba agahinda kanje mana we icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Mana manumvise ngesho ryanjye manareba agahinda kanje icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Manumvise ngesho ryanjye ayiwe manareba agahinda kanje icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Ayumvise ngesho ryanjye manareba agahinda kanje icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe. Mwuka wera yabaye iri jambo arambwira ngo ndibwire abantu kandi ejo bundi yari impaririya mu caro ndiganiriza mfite abakristo iriya mu caro iriya za rubare gutya bisereri bagise apondekaye cyane. Mwuka wera arambwira ati ganiriza bano bandi rino jambo. Aho hantu nibona umwuka wera yakoze ku mutima w'umusore wari umusinzi cyane ngira ngo natanze n'ubuhamya bwiwe arakizwa. Imana impa iri jambo kandi irambwira ngo tukarigira ubwiro. Hari ukuntu umuntu azabwiriza ibintu bikaba ngaho turi mu makompetisiyo. Ntabwo nje ndi mu makompetisiyo n'abantu bazi kubwiriza ya iyo ni gahunda yabo njewe ntabyo nzi. Noneho akambwira ati vuga ijambo uzokweperike. Reka ntegura ibindi gatume gatwigira ibihumeka ariko iri jambo Imana ikarimbira ati ndivuga uko warivuga n'akazi rimwe ngo urivuge na kabiri urivuge na gatatu urivuge na kane urivuge na gatanu ariko kugira ngo abantu bigiri ibitangaza kwamushaka ngo ukore no kubindi ngo wemeze abantu. Je sindi muri abo nta bantu nshaka kwemeza. Mwuka wera aremeza abantu. Yego mwuka wera afite imbaraga zo kwemeza abantu. Haleluya! Mwuka wera yarambwiye ngo ubwire abantu bihane kandi ntibihane baca ibintu hejuru. Oya bicara icyo bita iriya muri Kongo guca kundaraza bagaza kundaraza. Twicare ubwire abantu bicare batengeneze n'abandi. Wicarane n'umuntu ugenda umuhamagare mwicarane umubwire ngo keneye gutengeneza nawe
ndiko ndagenda ndi mu isafari. Iyo umuntu agiye gutandukana n'umudamu azindutse uzo wicara ukamubwira ati none ngiyega mu rugendo ka none biragenda gute habigiye bindi hari ifu hari umuce ndafarangaga bene zizo kugura uduconco aho gise hari kindi gyarate ari haje na kabiru kamazi utagasiga uratinda usange bayafunze ngaho hari ibindi bibazo mfitanye ni bene uko gutengenezaga mu gasafari gatoya k'Kigali gusa none iyo urugendo dufite n'urugendo rurero uko muraga nkuko turaje he none se ko turi Kigali tuzosa tuje he hano niho muri capitale uzo sose mu cyaro hasigaye isafari imwe ko turaje mu ijuru none uzogenda gute ko ni gutuza wigira duhimana icuba Imana ishimwe cyane. Haleluya Kibarogara safagelaho Carmede sandalari ngandara kaza kugira ngo aya masengesho azagira ikintu azogusigira mu rugo uce kundarasa umusatsi w'irende ugira ahantu baza bita izingiro na ahantu uzamuka birende hose waje kugera ahantu uzuzingira hakama abakantu kagasirikire gutya nduragera ahantu hari intaba y'amazi amazi azagiraho cyagasirikira yamara kamashika ahantu hari kazengerera ukamusanga amazi karamagira gutya hajya ahantu twagaza twoga gutya tukamatuma tukaca uruhande hirya kuko usanga kenshi hari ikintu cibuye cinjira gutya iyo wadumbukira gutya wagaza winjira ukasanga ngo hari ngo umuntu yarahinjiye ngo ntiyagaruka ni muri kazengerera nizingiro ryo kuja mu ijuru ni ndarasa nizingiro ryo gusubizwa ko masengesho ni ndarasa nizingiro ryo kugera ku bisubizo byacu ni ndarasa nta handi abakristo barutanira ntibarutanira mu masengesho ngo mu mavuta mu rusengero imyanya irutanira mu mavuta nikiranga amaranka arutanira mu nyenyeri ariko iyo bageze mu ntambara umuntu wese azarasimbuna ntiwora simbuna ngo umenye ngiriya ni inyenyeri 5 3 cyangwa 2 imbunda yose ni pa ariko iyi ntambara irangiye ikiza kigaragaza umusirikare mukuru n'umuto ni iki inyenyeri none competition turiko y'ubukristo ubukristo inzira nimwe gusa utayishoboye ni formule uruzuza cyangwa ntiwuzuza niko gusaba passport formule nimwe haraho gushira amazina yawe haraha ya nyoko na yaso nufata yaso kayakubita ku mazina yawe aya nyoko kayakubita kuya muzehe tibazo sana passport bazovuga ngo ibi bintu birajagaraye muzuze formule uko igomba kuba yuzuye my friend. Hallelujah ntarukatiriza ntapanye ahantu atari bamuyomba kandi aho hantu haragoye ntihabe basokuru haragoye ntihabe bande mwirembo gaje kuja mu ijuru ba sister ntibariyo ba onkre ntibariyo ba shangazi ntibariyo yewe kurabona aho hantu horoshe iyo nzira uzoyitungukamo niko tuzopanya uzosesera ngo uje mu ijuru inzira nimwe no kwitunganya. Urashaka ngo tugera mu rugero rushimishije rwo mu mwuka urashaka kuba kuri universite mu mwuka tukaza nta bindi bintu formule ni imwe kandi kwihana niko kwihagira nta muntu umunyasuku ntibavuga ngo narihwagiye ndi borosa nambara inkweto ndazisiga ndamesa narangije ngo se sinameshe oya umunyesuku nukoga mu gitondo yumva kuya akoga ni mugoroba yumva mu kanonte yameze neza akiborosa yabona agasatsi katangiye gusoroka hariya muri meshe bakazifungura yabona aduherene twatangiye kugira nk'imziro akadukuramo nayo masuku ni buri none mwebwe uko mwagiye ku gitabo cy'ikanisa nuko ngo ko muraja mu ijuru uza witunganya nibwo buze ngo yagiye Damasiko aja hehe hose ngo arababwira ngo mwihane twihane duce kundara ubwire mwene so wagukoshereje n'uwo wakoshereje umubwire ngo mbabarira ubwire umugore wawe n'umugabo wawe umubwire ngo shefite kuja mu ijuru uzureka turepare kandi every day
uzubona imodoka bayikora yanteretse umunsi umwe ikarinda isaza ni buri ko ibirometero byuzuye nukumena amavuta ipine iyo rishaje nukurihindura irangi iyo ryashize nugupuriza amavuta iyo yashize nukuja kuri station icumi yo cyashaje amaferi nukuyahindura none mwebwe muratekereza ngo mwijuru niho bakeneye takataka gasasiro inzamana ara amacupa bazanywa ifanta gucya warimena gucya upfunduye bakamavuga ati ringire ntiriki giye mu ruganda kera ryabaye ingorosha none kuratekereza ngo nimba bura Rwanda ese nebararugirwa yanzi icupa rimenetse kuratekereza ngo bizogenda gute wega ntumenetse hamwe umenetse aha umenetse inyuma ahantu hose waramenetse tibazo mwijuru tiba kwitayeho haleluya urugendo rwo kuja mwijuru n'urugendo rw'ibihumbi kabiri bihungu bitatu Saduraka Meshake Bedenego Daniel wanze kurya iby'abandi babaryo nawe muntu uri gukora ku isimu uri hehe ngwino nguhinko kukamuri wabaye akayongwe ukamuri Rwanda ngo hari umuhungu mpamagaye ngo aje kujya inkoko iyo nkoko uzoyiruka pakugira icyo ngo ngifiri wagusibiraye ukubaza bazagusambanya gukorera ku gifiri iviri kugura utuvuta tw'igihumbi ukagura n'uturayi twe 500 ugahita udukata nimba ufite ikibazo cy'ifiriti uzoza umpamagara nzigukatira ariko bareke kukujana kamasuka kimbebe imyabo yafashe mu menyo ko turaja mu ijuru yego haleluya nesa sefewa tukusa urashaka ko kitumera murashaka kwinjira muri dimension y'umwuka mu mbaraga zikirenga nibyo urashaka gusubizwa n'Imana cyane nukuri urepa kandi atukuze niyo nzira somera ibyakozwe n'intumwa 20 murongo wa 21 uguma aho ngaho gusa papa manumvise ngesho ryanjye manareba gahinda kanje icyo kwingingira nuko bene wacu manumvise ngesho ryanjye ayiwe manareba gahinda kanje icyo kwingingira nuko bene wacu bakizwa jewe nta kindi kintu kugira ngo mbagarare imbere yanyu si ibintu bikomeye murashaka ngo mvuge gute jewe icyatumye mpagarara hano sinogahagaze ntimwoka nambonye nta nagaciro mfite nta bintu na bimwe mfite bikomeye ntabyo ubuzima bwanje babuzi barabuzi gutangira kuri A kugeza kuri Z ikimpagaritse hano n'Imana kandi je sinza mvuga ngo nagiye ngo natekinitsa uku nahanuko kubirarangiye soso tubona nahane subiza nibindi uku naje nzangira gucenga ngakubwa hariya nicaye vuga ibi kandi sinza nerekwa sindi umuhanuzi sinza mbona sinza ndota nzangira gucenga kumva ngakajwe gusa vuga gutya cyo itavuga gute kunena nariko mbona hanga hariho haryoshe vuga uko yego nituja mu bintu byo kuvuga ngo urabizi wowe ntigomba guhagara imbere y'abagabo none gakubera ko naguhaye umwanya vuga ibi Imana ishimwe duhe Imana icubaye haleluya haleluya Bwana asifiwe tukusabira na tota sola fare dalogramma Imana ishimwe cyane manare wagahinda kanje icyo kwingingira nuko bene wacu manare wagahinda kanje icyo kwingingira ay manare wagahinda
La rifange la goraina to vilai natasio deve soma aho dusoza. nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana 20 umurongo wa 20 umurongo wa 21 yekwa. nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana Nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. ntabindi bihane bizera umwami Yesu Kristo. Kandi zira nuko murashaka ngo tugire gute nuko nguko kandi nimubona dukoze ico kintu bunyine muzombwira tuzoja kurangiza kino cyumweru ibintu byose byari bikugoye biri ku murongo kuko Imana tizikorera ahandi hantu izikorera mu mutima izireba mu mutima ama ekutere yaba mu mutima izamicomeka mu mutima yamarikambara hano mu matwe ikaguma igategera urinde wewe mu mutima urinde ku mugore wawe urinde ku mugabo wawe naho Imana ihagaze kandi aya magambo ntabwo yarayanyu mwenyine yaraye abantu bose yarakwere no guca kuri televiziyo ya Jazira agaca no kuri televiziyo ya Oni paka abanyamerika barayakeneye aya magambo aya ngayo ubunyine mpamvuga ko munsi ndosora ko yabona kandi nanje ntibazosora kumva muzombona se muranze mwari mukwiye kuyumva ubunyine mwebwe musigaye muvuga ngo umugore ashaka undi mugore umugabo ashaka undi mugabo hanyuma abana bagore bazagira gute kuko ni gute mumeze ubu nyine nasomye kuri internet nsanga umuntu udashaka ko umuhungu biri very simple guhita bagukuraho sex bagashira y'umukobwa ubu nyine niko gahunda zimeze ubu nyine niko gahunda hari niko gahunda udashaka ko umukobwa ni automatique barimo kwamabaza umwana ku ishuri urashaka ko umuhungu urashaka ko umukobwa agahita muca ashaka akabwira nyina na seti stop umwana arashaka ko umukobwa n'uburenganzira bwiwe murayakeneye nasioze nuko ntazi uruzungu very well nari kugenda ndubabwira ariko muzumva hari umuntu uzobasobanurira uri kereke par ruhande rwanyu. Haleluya! Calme te. Era silorife Mwijuru hari Imana kandi yo si morale uko nukuri. Jameni Yesu yupo. kweli Yesu yupo tunamtangaza yupo tumeona kazi zake Jamani Yesu yupo Aye, kweli Yesu yupo tunamtangaza yupo tumeona kazi zake. Reka nsozereze hano mu gitabo cya Luka ibice 15 umurongo wa 7 hanyuma dusoze tuje kumva amasengesho. Yeme hari umuntu mwakoroganye, hari umuntu mutaza muhuza, kandi mureke mbabwire tukazubwira umuntu ngo bubaye bwaka ngo narakubabare ngo uko siko baza bamivuga. Iyo ubwiye umuntu ngo bubaye bwa kabiri mbese n'ubwa mbere ntiwababariye wabubitse somewhere warabuparitse ni pine ya reserve iri mu mugongo wabikuye gusa hasi ku modoka wishira inyuma kugira ngo niritoba kushireho. Uzubwira umuntu ngo bubaye ngo bwa mbere narakubabariye ngo bwa kabiri narakubabariye ngo naruswe kungoshereza ngo narakubabariye kara kabiri n'ukuri ntiwakababariye. Bibiri zivuga ngo iyo ubabariye ubufashe ikintu ukagita mu nyanja yitwa kwibagirwa. Tukazubwira umugore cyangwa umugabo wawe ngo bubaye bwa gatatu ahubwo n'ubwa mbere kuko ibya mbere wari wabibabariye. L'art de Genèse craferte n'ubwa mbere abantu bose bataje ushika ubahamagara ubandikire message ubahe bino byanditswe ubabwire ngo izingiro ry'aya masengesho y'iminsi 7 woza utoza n'indarasa kugira ngo dusubizwe. Ngaye somera papa Luka 15 umurongo wa 7. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe nimba mu ijuru nta kindi kiza kinezeza Imana
nimba mu ijuru batabazanezerwa ngo twubatse twabonye visa wabonye umugabo wabonye umugore wate ntaho Bibiri zivuga ko iyo ushatse mu ijuru bazama banezerwa. Oya ye nukuri ni gahunda yawe kugira ngo ubuzayifu bwawe ubumenye kubujera, kuko Imana yabonye ko mukunda abagore mugakunda n'abagabo biteye ubwoba. Ibona kuko umuntu yoba wenyine iyo sara yamavuga ngo umuntu wese agira uwe mugore kubera akavuye, ariko nanone mwaranze muri mukudepansa abagore mukadepansa n'abagabo, kandi iyo umuntu yadepanshije azakora impanuka. Imana icyubahiro atukuzaranunya haleluya asatifiwe amen. Nico Imana ntizinezerwa ngo twagiye hanze visa agapapuro umuntu ari mu kukwandikira invitation akeneye kuza muje gusambana muri Amerika bakayiguha, ugiye kubwiriza bakayimwima, kandi Imana ntiri Yego. ibyo nabyo tuzobife n'Imana. Nutaja muri Amerika uje mu Gasyata kibazo kiriye yose ko ari mu mujyi cyane. Ibyo nabyo tuzokorogana n'Imana ngo titwagiye muri Amerika. Muri Amerika ntiyaruta kwiruru je ubu nyine ubu cyifuzo canje nuko nzosubira kwitara, kandi nzohagumana n'indangamuntu y'u Rwanda nishaka nga ki problem iriye hando hose simuhira tuke kumene ku mutwe. Ibi bintu ni ibintu byina tugomba guhinduka tukareka kwifashisha utuntu kugira ngo ibi impamvu yo gutandukana n'Imana yawe. Oya kubera ko utaduhaye akazi kandi nikaguha tikaba impamvu yo kwirara muve ku murongo w'Imana. Indaraza ni nziza, narababwiye ko nta muntu ubana n'umugore n'umugabo ngo basazane badakoroganye. Uburyo bwo kubana mugasazana ni reparation, ni gukora vidange. Naho nudakora vidange ndakubwiye ngo mwatandukanye vuba. Inzira imwe yo kubana n'umuhungu utari uwanyu n'inzira imwe yo kubana n'umukobwa utari sister direct nukuza mumubwira ati sorry. Kandi abazungu ndabakunda kuri yasaba Pentecoste cyane, ariko akantu kitwa sorry nakantu babahaye barabatreninga baragafite. Sorry, excuse me, ka sorry ni keza cyane kubwira umugore ngo sorry, kandi umugore ushaka no kumubwira ngo uwo munsi rirengi nukumubwira ati ndagukunda, ako nako kakaba karatambutse azamayirwa ameze nk'inkoko bakubise ibyubi. Icyo naco tuzokife ururimi Imana yaduhaye, kuko garakundu yumvishije uhamagara umuntu ngo uramukunda ako nako nugakubita ngo azahita avuga ati uriya sister wiwe nje number 1. Ako kantu nako my friend very easy. Imana icubahiro Atukuza haleluya haleluya asasifiwe atukuza Ardo Mwabakobwa. ndashaka kubabwira ikintu Imana izayishimira nayo ga bakubisemo igisirimba cy'iwabo. Hadi wazi kusoma hajya muri Luka nanashoje hajya muri Luka ibice 15 murongo nico gisirimba neza cyo ku ruhande rw'intebe yayo. Iyo ayibonye Banza twumve murongo wa 7. sorry ndababwira yuko mu ijuru bazishimira batyo umunyabyaha umwe wihanye. Ndababwira yuko mu ijuru bazishimira umunyabyaha umwe wihanye kumurutisha abakiranuka 99 kumurutisha abakiranutsi 99 badakwiriye kwihana. Badakwiriye anone abakiranutsi 99 badakwiriye kwihana n'ibyana bahe n'abamemba niwo bakiranutsi 90. Ndababwira yuko nezererwa umukiranutsi umwe wihanye kurusha umunyabyaha umwe wihanye kurusha abakiranutsi 99. Abakiranutsi babaye bande n'abamemba bitorera, nibo biyita batagatifu, nibo biyita ko dusengera kwa, nibo biyita ko dusengera kuri, nibo biyita ko dusengera muri, nibo biyita ariko Imana yishimira umunyabyaha umwe. Imana ishimwe cyane. Ndabakunda ndabubaha, ijambo ry'Imana ryinjire muri mwe muritahane. Amen Amen.